možda Muppet Show ili na slovo kod nas, ali zašto je tako i čime se Šilja bavi i kako može biti bolje lutkarstvo u Beogradu eventualno? Saznaćemo, ali pre svega slušat ćemo Šilju. Dakle, Šilja... Pa, ja mislim da je negde otprilike, ne znam, već posle Drugog svjetskog rata, kad su počela ta pozorišta da se pojavljuju, pravljena su naravno prevashodno za decu. I to je tako ostalo. I, nažalost, napravljeno da je znak jednakosti između pozorišta lutaka jednako je dečije pozorište. To je tako jedna mnogo glupa floskula, kao što, recimo, postoje floskule s kojima su nas dugo ganjali i dan danas čujem jedna, recimo, od tih je decu ne možemo slagati, nije tačno, lažemo ih beskrupulozno ih lažemo. Tako i druga... Čovjek ne otkrije ni koliko samog sebe laže ponekad, ali jeste, naravno. To je jedna, a druga se odnosi baš na moj posao, a to je isto tako grozna, lutka ima dušu. Lutka nema dušu. Dušu ima glumac koji je pokrene. Ona je jedan mrtav predmet. Tek kad je glumac uzme u